Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dobrodošli u 26. dio knjige Život Muhameda sallallahu alaihi ve sellem. Autor knjige Hazreti Mirza Bašuruddin Mahmud Ahmad, Halifatul Mesih II za Ahmadija muslimansku zajednicu. Ovaj dio započinjemo pričom odnos s Bogom. Svaki aspekt života časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio je u skladu sa njegovom predanošću i ljubavlju prema Bogu. Uprkos vrlo teškoj odgovornosti koja je bila stavljena na njegova ramena, najveći dio svog vremena u toku dana kao i u toku noći provodio je u obožavanju i hvali Boga. Napuštao bi svoj ležaj usred noći i predao se ibadetu Boga dok ne bi bilo vrijeme da ide u džamiju. Ponekad bi stajao tako dugo u namazu tokom kasnog dijela noći da bi mu stopala otekla i oni koji su ga vidjeli u takvom stanju uvijek su bili jako dirnuti. Jednom prilikom mu je Ajša radijallahu anha rekla: Bog te je počastio svojom ljubavlju i blizinom. Zašto onda sebe podvrgavaš tolikoj neudobnosti i teškoći? On je odgovorio: Ako je Bog svojom milošću i samilošću meni udijelio svoju ljubav i blizinu, zar nije moja dužnost da mu uvijek budem zahvalan? Zahvalnost treba povećati razmjerno primljenim blagodatima. Nikada nije radio nikakav posao bez Božje naredbe ili odobrenja, već je navedeno u biografijskom dijelu knjige da nije, uprkos oštrom proganjanju kojem je bio izložen od ljudi Meke, napustio grad dok nije primio Božju naredbu za to. Kad je proganjanje postalo veoma oštro i kad je dao odobrenje svojim ashabima da se isele u Abesiniju, neki od njih su izrazili želju da im se on pridruži. On je to odbio zato što nije primio Božju naredbu za to. Tako je u toku ovog perioda teškoća i proganjanje, kad ljudi često svoje prijatelje i rodbinu žele držati blizu sebe, on naredio ashabima da traže utočište u Abesiniji, a on je ostao u Meki jer mu Bog nije naredio da je napusti. Kad god je čuo učenje Božjih riječi, bio je savladan emocijama i suze bi mu tekle iz očiju, pogotovo ako bi slušao ajete koji su isticali njegovu dužnost. Abdullah bin Mas'ud prenosi kako mu je jednom prilikom časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da mu uči neke ajete Kur'ana. On je rekao: O Allahov vjerovjesniče, tebi je objavljen Kur'an. Kako ću ga ja onda učiti tebi? Ali časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Ja želim da ga čujem kako ga drugi uče. Na to je Abdullah bin Mas'ud počeo učiti ajete iz sure An-Nisa. Kad je učio ajet: A kako će biti s njima kad mi dovedemo svjedoka iz svakog naroda, a tebe ćemo dovesti kao svjedoka protiv njih. Sura 4, ajet 42. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzviknuo: Dosta, dosta. Abdullah bin Mas'ud je podigao pogled i vidio da iz očiju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem teku suze. On je bio tako brižan u obavljanju namaza u džematu da je čak i u toku teške bolesti, kad je dozvoljeno da namaz ne samo obavimo u svojoj sobi, nego čak i da ih obavimo ležeći u postelji, on išao u džamiju da lično predvodi namaze. Jednom prilikom, kad nije bio u stanju da ode u džamiju, naredio je da Ebu Bekr radijallahu anhu predvodi namaz. Malo kasnije, međutim, osjećao je da mu se stanje poboljšalo i tražio je da mu pomognu do džamije. Oslonio se na ramena dvojice ljudi, ali je bio tako malaksao da su mu se, kako je Ajša radijallahu anha prenijela, stopala vukla po zemlji. Uobičajena je praksa da izrazimo svoje zadovoljstvo ili da skrenemo pažnju na neku posebnu stvar
pljeskajući rukama i Arapi su slijedili istu praksu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je međutim tako volio spominjanje Boga da je pljeskanje rukama zamijenio hvalom i spominjanjem Boga. Jednom prilikom dok je bio okupiran nekim važnim predmetom, približilo se vrijeme za naredni namaz i on je naredio Ebu Bekru radijallahu anhu da predvodi namaz. Uskoro poslije toga završio je posao kojim je bio zaokupljen i odmah produžio do džamije. Ebu Bekr radijallahu anhu je predvodio namaz, ali kad je skup uvidio da je stigao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, počeli su pljeskati rukama da bi izrazili radost zbog njegovog dolaska i također da skrenu pažnju Ebu Bekru na činjenicu da je stigao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Na to je Ebu Bekr radijallahu anhu iskoračio natrag i napravio prostor za časnog poslanika da predvodi namaz. Kad je namaz završen, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se obratio Ebu Bekru i rekao: "Zašto si iskoračio natrag kad sam ti ja naredio da predvodiš namaz?" Ebu Bekr radijallahu anhu je odgovorio: "O Allahov vjerovjesniče, kako će priličiti sinu Ebu Kahafe da predvodi namaz u prisustvu Allahovog vjerovjesnika?" Onda je, obraćajući se skupu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Zašto ste pljeskali rukama? Nije prikladno da pljeskate rukama dok ste zaokupljeni spominjanjem Boga. Ako se dogodi da u toku obavljanja namaza morate skrenuti pažnju na nešto, umjesto pljeskanja rukama trebate glasno izgovoriti Božje ime. To će skrenuti pažnju na ono što ste htjeli." Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije odobrio da se namaz ili ibadet obavljaju kao pokora ili kaznena zadaća. Jednom prilikom je došao kući i opazio da između dva stupa visi uže. Pitao je kakva mu je svrha i obaviješten je da je njegova žena Zejneb imala naviku da se podupire užetom kad bi bila umorna u toku obavljanja namaza. On je naredio da se uže ukloni i rekao da namaz treba nastaviti samo dotle dok se osoba osjeća udobno i vedro i da treba sjesti ako postane umorna. Namaz nije namet i ako je obavljen nakon što tijelo postane umorno, ne ispunjava svoju svrhu. Prezirao je svaki postupak i praksu što su čak i najmanje podsjećali na idolopoklonstvo. Kad se je približavao njegov kraj i kad je bio u smrtnoj agoniji, okretao se s jedne strane na drugu uzvikujući: "Neka se Božje prokletstvo spusti na one Jevreje i kršćane koji su grobove svojih poslanika pretvorili u mjesta obožavanja." On je imao na umu one Jevreje i kršćane koji padaju na tlo na grobovima svojih poslanika i svetaca i svoje molitve upućuju njima. I mislio je, ukoliko muslimani zapadnu u slične navike, da neće zaslužiti njegove dove, nego će nasuprot tome sebe odvojiti od njega. U biografijskom dijelu već smo spomenuli njegov izuzetni osjećaj poštovanja Božje časti. Ljudi Meke su nastojali da mu na put stave sve vrste iskušenja kako bi ga ubijedili da odustane od svog suprotstavljanja idolopoklonstvu. Njegov amidža Ebu Talib također je nastojao da ga odvrati i izrazio je svoj strah da će, ukoliko ustraje u svom javnom prekoravanju idolopoklonstva, Ebu Talib morati izabrati između davanja zaštite njemu i gorkog suprotstavljanja svog naroda. Jedini odgovor koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao svom amidži tom prilikom bio je: "O amidža, kad bi ovi ljudi stavili sunce na moju desnu, a mjesec na lijevu ruku, ja neću odustati od
proglašavanja Božjeg jedinstva. Zatim u toku bitke na Uhudu, kad se ostatak ranjenih muslimana poredao oko njega u podnožju brda, a njegovi neprijatelji uzvikivali u slavlju što su probili muslimanske redove. I kad je njihov vođa Ebu Sufjan povikao: "Neka je uzvišen Hubal", jedan od kipova koji su Mekanlije obožavali, "neka je uzvišen Hubal", časni poslanik, uprkos tome što je shvatio da se radi o njegovoj sigurnosti i sigurnosti male skupine muslimana koji su bili okupljeni okolo, morali su šutjeti, nije se više mogao uzdržati i naredio je ashabima da u odgovoru uzviknu: "Jedino Allahu pripada pobjeda i slava, jedino Allahu pripada pobjeda i slava." Među sljedbenicima raznih religija prije pojave islama vladalo je pogrešno shvatanje da se nebeske i zemaljske manifestacije događaju kako bi označile radost i tugu za poslanike, svece i druge velike ljude, i kako oni čak mogu kontrolisati i kretanja nebeskih tijela. Na primjer, preneseno je o nekima od njih da su učinili da sunce postane nepomično u svojoj putanji, ili da zaustave kretanje mjeseca, ili da učine tekuću vodu stajaćom. Islam poučava da su takve predodžbe neosnovane i da su fenomeni ove vrste u religijskim skriptama samo metafore koje su, umjesto da se njihovo značenje interpretira ispravno, dovele do praznovjerja. Međutim, i neki među muslimanima bili su skloni ove fenomene pripisati događajima iz života velikih poslanika. U odmaklim godinama života časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegov sin Ibrahim umro je kad je imao 2,5 godine. Slučajno se istog dana dogodilo pomračenje sunca. Neki muslimani u Medini proširili su vijesti da se sunce pomračilo u vrijeme smrti poslanikovog sina kao znak Božjeg saučešća. Kad je ovo spomenuto časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, on je izrazio veliko nezadovoljstvo i oštro osudio takvo mišljenje. Objasnio je da su sunce, mjesec i druga nebeska tijela upravljana Božjim zakonima i da njihovo kretanje i fenomeni povezani s njima nemaju nikakve veze sa životom ili smrću bilo koje osobe. Arabija je vrlo suha zemlja i kiša je uvijek dobro došla i željno se iščekuje. Arapi su zamišljali da je dolazak kiše kontrolisan kretanjem zvijezda. Kad god bi neko izrazio takvu ideju, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi se jako naljutio i opominjao svoj narod da blagonaklonosti koje im daje opskrbljivač ne pripisuju drugim izvorima. Objasnio je da kišom i svim drugim prirodnim fenomenima upravljaju Božji zakoni, a ne zadovoljstvo ili nezadovoljstvo bilo kojeg boga ili boginje ili bilo koje druge moći. On je imao savršeno povjerenje u Boga koje nikakve nepovoljne okolnosti nisu mogle uzdrmati. Jednom prilikom ga je jedan njegov neprijatelj zatekao kako spava bez čuvara. Stao je iznad njegove glave sa izvučenom sabljom i prijetio da će ga odjednom ubiti i poslati na drugi svijet. Prije nego što je to uradio, pitao je: "Ko te može spasiti od mene?" Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzviknuo: "Allah." On je ove riječi izgovorio sa savršenim uvjerenjem da je čak i srce ovog neprijatelja bilo primorano priznati uzvišenosti njegove vjere i povjerenja u Boga. Sablja mu je pala iz ruke i on koji je trenutak prije bio čvrsto odlučan da ga ubije, stajao je pred njim kao okrivljeni prijestupnik koji čeka presudu. Na drugoj strani postojao je njegov osjećaj savršeno poniznosti pred Bogom.
Na drugoj strani postojao je njegov osjećaj savršene poniznosti pred Bogom. Ebu Hurejra radijallahu anhu prenosi: jedan dan sam čuo kako časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da nijedan čovjek neće postići spas kroz svoje vlastita djela. Na to sam ja rekao: o Allahov vjerovjesniče, sigurno ćeš ti ući u dženet kroz svoja vlastita dobra djela. Na što je on odgovorio: ne, ja također ne mogu ući u dženet kroz svoja vlastita djela osim da me Božja milost i samilost obavije. Uvijek je opominjao ljude da izaberu i slijede ispravan put i budu marljivi u svom traganju za sredstvima kojima mogu postići Božju blizinu. On je poučavao da nijedan čovjek ne treba željeti smrt sebi, jer ako je dobar, živjeći duže, bit će u stanju postići veće dobro, a ako je loš, možda će mu biti dato vremena da se pokaje za svoje zle postupke i počne novi put. Njegova ljubav i predanost Bogu izražene su na mnogo načina. Na primjer, kad god se poslije suhe sezone počelo spuštavati prva kap kiše, on bi isplazio jezik da njime uhvati kap kiše i uzviknuo bi: ovo je svježa blagodat od mog Gospodara. Neprestano je učio dove, moleći Božji oprost i blagodati, pogotovo kad bi sjedio među ljudima, tako da se oni koji su bili u njegovom društvu ili koji su bili vezani s njim i muslimani općenito mogu spasiti od Božje srdžbe i zaslužiti Božji oprost. Stalno je bio svjestan da je u prisustvu Boga. Kad bi legao da spava, rekao bi: u ime Allaha ja umirem i u ime Allaha uživam. Kad bi ustao, rekao bi: sva hvala pripada Bogu koji me vratio u život poslije smrti, a jednog dana mi ćemo svi biti okupljeni pred njim. Neprestano je žudio za Božjom blizinom i jedna od njegovih često ponavljanih dova bila je: o Allahu, učini da moje srce bude puno nura i ispuni moje oči svojom svjetlošću i ispuni moje uši svojom svjetlošću i stavi svoje svjetlo na moju desnu i stavi svoje svjetlo na moju lijevu stranu i stavi svoje svjetlo iznad mene i stavi svoje svjetlo ispod mene i stavi svoje svjetlo ispred mene i stavi svoje svjetlo iza mene i time, o Allahu, preokreni cijelog u svoje svjetlo. Ibn Abbas prenosi da je kratko prije smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Musailima, lažni poslanik, došao u Medinu i rekao da će biti spreman prihvatiti Muhameda ako ga on odredi za svog nasljednika. Uz Musailimu je bila ogromna pratnja i pleme s kojim je bio povezan bilo je najveće među plemenima Arabije. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem obaviješten o njegovom dolasku, otišao je da se sretne s njim u društvu Sabita bin Kajsa bin Šamasa. U ruci je imao suhu palminu grančicu. Kad je stigao do Musailiminog kampa, otišao je i stao ispred njega. Za to vrijeme su došli još neki ashabi i poredali se oko njega. Obraćajući se Musailimi, rekao je: preneseno mi je da si rekao da ćeš, ako te odredim za svog nasljednika, biti spreman da me slijediš. Ali ja nisam voljan da ti dadnem čak ni ovu suhu grančicu palminog drveta, protivno Božjim naredbama. Tvoj kraj će biti onako kako je Bog odredio. Ako ti meni okreneš leđa, Bog će te uništiti. Ja vrlo jasno vidim da će ti Bog dodijeliti ono što je meni objavio. Onda je dodao: ja ću sad otići, ako imaš išta dalje reći, možeš razgovarati sa Sabitom bin Kajsom bin Šamasom, koji će postupati kao moj predstavnik.
Onda se vratio. Ebu Hurejra je također bio s njim. Neko je pitao poslanika šta je mislio time da će Bog dodijeliti Musailimi ono što mu je objavio. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: ja sam u snu vidio dvije narukvice oko svoje ruke, koje nisam volio. U snu mi je Bog naredio da puhnem u ove narukvice. Kad sam puhnuo u njih, obje su nestale. Ja sam protumačio da ovo znači da će se dvojica koji budu lažno tvrdili poslanstvo pojaviti poslije mene. Ovaj događaj se desio pred kraj života časnog poslanika. Zadnje i najveće pleme Arabije, koje ga još nije prihvatilo, bilo je spremno da se pokori i jedini uvjet koji su iznijeli bio je da časni poslanik njihovog poglavicu za svog nasljednika. Da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem čak i najmanje imao neke lične motive, sad mu ništa nije stajalo na putu da osigura jedinstvo cijele Arabije obećanjem da njegov nasljednik bude poglavica najvećeg plemena Arabije, pogotovo što on sam nije imao muško dijete. Ali on nikada čak ni na najmanju stvar nije smatrao svojom i da je potpuno njemu na raspolaganju. On se zato nije mogao baviti vođstvom muslimana kao da je to bio njegov dar. Smatrao je to svetim Božjim povjerenjem i vjerovao je da će ga Bog dati onome koga bude smatrao prikladnim. Zato je s prezirom odbio Musailiminu ponudu i rekao mu da on nije spreman da mu dadne čak ni suhu palminu grančicu, a kamoli vođstvo muslimana. Kad god se je pozivao na Boga ili razgovarao o njemu, posmatračima je izgledalo kao da je njegovo cijelo biće bilo u zanosu ljubavi i predanosti Bogu. Uvijek je bio jednostavan u obožavanju Boga. Džamija koju je izgradio u Medini i u kojoj je uvijek predvodio namaz imala je samo zemljani pod, koji je bio bez ikakvog prekrivača ili prostirke i s krovom napravljenim od palminih grana i lišća, koji je curio kad god bi pala kiša. U takvim prilikama časni poslanik i članovi skupa bili bi mokri do kože od kiše i blata, ali bi on nastavio sa namazom do kraja i ni u kakvoj prilici nije ničim pokazao da će odgoditi namaz ili premjestiti se tamo gdje ne prokišnjava. Također je bio pažljiv prema svojim ashabima. Abdullah bin Omar bio je čovjek posebno pobožan i vodio je čist život. U pogledu njega časni poslanik je jedanput rekao: Abdullah bin Omar bi bio još bolji čovjek ako bi bio redovniji u svojim tahadžud namazima. Kad je ovo preneseno Abdullahu bin Omaru, on nikada poslije toga nije propustio te namaze. Zabilježeno je kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad je bio u kući svoje kćerke Fatime, ispitivao nju i svog zeta Alija jesu li redovni u svojim tahadžud namazima. Ali radijallahu anhu je odgovorio: o Allahov vjerovjesniče, mi nastojimo da ustanemo radi tahadžud namaza, ali u prilici kad Bog želi da se ne probudimo, mi ne ustanemo na vrijeme i propustimo ih. On se vratio natrag i putem nekoliko puta ponavljao ajet Kur'ana koji govori da je u mnogim prilikama čovjek najsvadljiviji od svih stvari, što znači da čovjek često ne želi da prizna svoju grešku i nastoji da je prikrije izgovorima. Poslanik je mislio da Ali nije trebao pripisati svoj propust Bogu govoreći da oni, kad Bog želi da se ne probude, ne ustanu na vrijeme, nego je trebao priznati svoju slabost u ovoj stvari. Stigli smo do kraja ovog videa. Hvala vam na pažnji. Do narednog videa. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.